Бастабылла учуталлар, төрөппүттер, күндү öğrenäçiler, выпускниктар, бары bir дойдулаахтарым ылжыттар. Үөрүүнү жөөрелери төкөн күнүнөн тапталлаах осколабыт, сүз 30 сыллах юбилейынан, ис сүрәхтен долгуян, үөрен көтөн туран, бүтейдäхил эләбит учуталлар аттырыттан, итиитик истинник әгәрделейбин. Қас бирди үөренәчи, үөрэ хүлэр аз жоғырдарыгар, онна сатабылларыгар үөренен, олоққа чиңни күктән киреригер, оскола барар аңа үлэхиттәрі, сыла сәрген тәріен, кескілләк үләні күнтен күн сетихиләктик толар олар. Тыңынча 997 хыллаққа физика-математическай класста үгіс әлбә бүшігейдә бүтейдәк сірігер математика учуталынан ананан тиібітім. Уччаларга директор Капитонов Михаил Егорович, завуч Апрасимов Николай Савич, организатор Шишигина Надежда Егоровна этилер. Маңнай тиен Иванова Мария Гаврилевнаға учутал кыргыттары, Скрябина Татьяна Ремеевнаны, Птицына Матрена Петровнаны кытталар бутум. Стручкова Мария Ильинична начальник калағы бүтеттер бит оларугар, төрдүс класстарга класс салаячытынан анаммытым. Гоголева Лина, Павлова Рита, Слепцов Валера, Сидорова Люся, бары үөрэ бастыңнара телер. Тыңчы 960 сыллаққа Сас Новгородов Иван Федорович тыңыл болан, же от туттан, бүтейдәққа 15 сыл олар бұппыт. Онны олар бұт үлеләбіт сылларбын, наға шүгедді күндітік саныйбын, біргі үлеләбіт коллегаларбын, Иванова Надежда Николаевнаны, Попова Варвара Фанасьевнаны, Жөгалербін Татьяна Горовнаны, Домна Николаевнаны, қағын домнувақпын, мәджақтабын. Үөреппит оғылырбын, Булкуставыт класспын, Петрова Каляны, Кириллин Славаны, Сергеев Толяны, Стручкова Таняны, өйдүүбүн, үтөөнү бағарабын. Бағарабын барыгытыгар, сырдык рас сананы, элбэх үөрүүнү, сетихини, өссү дөлөгетигер саңа сүүрәннери киллерен, үрдүктен да байаргытыгар, үлеләбит оскола бар, үөреппит оғылар бар, бағарабын бары шүгайы, табыллыыны, доғуюну, үтүөр эхигиниз арчылы сырыттын, санағыт көңіл боллун, жолгот толару боллун, тулагыт сырдык боллун, эргетчи барыта реккес боллун. Күйhürün, тупсуң, сайдың, сайдыйлын тәңі қардыйлан.